chỉ bây lệ vét ule hay sa din chu kan thil review to song zo a chuanin pa ber mai pa ka ti mai mi padang ponin ti ve vek thawang thil pa lu tuk mai kan review dona a pa je chuni thum chung in bol lo nuwa review top turang chia khopa pa hin ta hi kan mong hianin Husqvarna K770 concrete wall cutter in ta chuan hemi khol thrim thrim hi kan soi chiang don ta ama sabera chuanin ma kan soi tran tak ma hianin a engine chungcha hian soi taila he khol hi 73cc lai ronita chuan a rated power hi 3.7 kilowatt ania 3.7 kilowatt ani chuan 5 horsepower tinan chumo chuan hi model panhiron kalta he tuna kan mu hi inchi sawm pali model ta chuan inchi sawm panhi model om ta India hi chuan la launch lo ta K770 dry om ta ma se tuna kan mu chu I tui nge dry lo zok dry kan ti lo zok nge a khol pa nga yang chi zong mo tui nge engti kan tiang tui mang ang chi zok kha ni chu tiang ho chu ron ni ta chuan rpm shim hi sang kwa za thum ani ta chuan a maximum power output a vir top anga chutani ta chuan a man la hianin engti ang a pan la hian maximum thil kan zai la hianin a vir chak thei zong ber chu a vir chak thei na ber chu 9000 rpm ron ni thung ta ni khatian la han 300 rpm gap kha om ve zo ti nan chu bo he khol shim hi single cylinder ron nia chuan khol dang kan nei ang tho hi din two stroke engine ron mang thung ta two oil pol nga chi ti na ni chumo abli tina akat thuk thei zon chu 125 mm aron ni thung ta ni centimeter som ni tinang vel mo chu tin vel chu kat thei thung ta chuan kha engting an yang up specification chu aron ni ta chuan tuna engine chungchang kan features chungchang kan ron eng lo don ta features pasabera chuan he khol hi man na tur chi sang rawm ta entina construction ale nge rescue emergency operation aten te aman tlak em ta hi tuna kan mu blade chi sang ron ve ta a then thir kat na te chuan a then engting en yang tuna mi hi chu cement le lung kat na teng te ni ta rescue operation kan ti motor engting motor bang hon na te chuan building chia tivel building min tivel hemi ho a hianin akat thei zung ta chuar construction lampanga hi chuanin ama shim hi vertical le nge horizontal ni che silo vertical kan ti chu bangwa kat nan le chuat kat nan man thei ta chuan a frame hi a san pa wa phei chuanin anor kala nge chuat han kat mei teng te kha thei ta kha a features masaber so lo ni ta sela a features dodlia chuanin tension built tensioning hi anron fak ta easy and optimal anron ti ta se chu man lai vek po khan attention antenna a built ta kha atran apo adul lu tu ka wangten han a blade te lo vir lo theita chon lo pon apot na lu tu ka wangten te hanin kickback te lom theita khami ho hanin hetian lai kan mong hian an hunga hianin belt tensioning hi a vir line ama hi all somte in aja zung thei ni wa han man hi nuam em ta ama simrim zang khaya ari zong ngei to hi chonin aron chak em loi box sia ama simrim hi petrol tel lo chon kg somaron ta ma se kan soyang do khanin a thil ti thei kan ti don nge khatiang ha chonin aron chakle em thosia ei bang han thia zung nan te bang han ver zung nan ten aron chakle em thosia a features of le chona vibration hiron hem ta ama shim hi 2.5 meter per second square choron ta hetiang khol kaneng lo kan en re hi chuanin mor na tur le mi mor dot tura kan ngai la hianin 2.5 meter per second square chu chainsaw te wan sam khol ang vel chawa mi mor ang haron ni ta aritang hu le alenang hu ngei to chuanin le tingen yang a tho han ngei to chuanin a vibration hi ron tlem em bok ta chuan a sound shim po hi aron ringlu tuk lo ta za som panga decibel ron ta chu machine dang ang thawin engtinga machine dang aya aron
bank ching na bi khaum lo ta na kina kan start nga khami aten to po kan ngai tha nga chuan hemi hin ron fakna pakhat chu servicing interval kan tiang mai hemi a hianin servicing interval kan ti service engtinge azin chung kha do lek don ta ni hi thil cha achan pathum lian poimo do ma sobera chuanin v belt poly v belt combination kan ti I hetian lai belt tensioning kan soi to khata han poly v belt tensioning ron hana wa han khami khani na belt trim hi ti to ta adot le chuanin thil chini Durasartan tile efficient filter system active air filtration kan ti mo hetian lai kan hmuang hian hetian lai boruak impact chua zong khami khanin active start system khami khanin engine te le hetian lai bal lotling khom tur kha chem fai zung awa khanin bal lo do lek le nge kulen thata wa hanin nge servicing po kha azin lu tu ngai lo khan service ngai lo khan re ta kha man ve theita adot le han lu taila akatinga ma hi heavy duty ron ti ta omzia chu magnesium khan kaisan ron mangta kan huang hianin hei bolt pathumin interlock het deu hanin ti hanin bolt pathum bolt pathumin anon kil heta hemi hianin nge a ban shim po hi at ti chaka ati het boka chona ti tlo bok ta ni fe call hi Husqvarna call dang ang thawin easy to start kan tiang si aron ni veta omje chu a carburetor te cylinder le digital ignition system kan tiang chi ho ten te hemi wa hianin start po nung me hi also me ta tin kan muang hianin hei engine sira decompressor volt mo aron nom ta hemi hianin decompressor ni wang chim khanin I tinun ten ta kha alo sam ta po te khan po han po thui wak ngai lo khale chang lutuk ente sak lutuk nga om lo khanin o sam te hanin apo nun zung theita ni chumo adot lia chuan akulena hemi chu wet system kan ti to khamo om je chu tui manga nge athil zai kha tui mangin ati dai ti nan chu tin connector pipe thado meron oma hetian lai hianin water inlet le water nge tui ho chak zong han adjust na ha ta tin khol dang ne na in an lo na chu hi water consumption kan ti atui he zong hi aniam ta tin je bera chuanin tui phu ve pop lo ta entin a dai tok chin ti hanin ati hu mai to so ta khami wa hanin tui tlem te apo khanin akat trau thei ti na ni chumo a features zot le hanlu don taila he tir kan soyang khanin bangle chhuat kat na man thei kan ti khamo tin 125 mm la yaron kat thei ta om je chu inchinga don aron kat thei ta aron tan thei ti nan chumo inchinga don a thu kha atan zo ta ta ni khami ni ha chuanin hetian laia kan muwa chuan bang tam tak le chhuat tam tak hi chu avai khat tan na hanin tlang ngal mai thei don ta a features tom nan chuanin a man ho khan sei zoi ta la hemi hi hetian lai kan man thei entina khat pek zong thei chon kong tan nan ten entirnan P&E department no pon PhD ina hei kong kan tan thin sui le pipe phumna ta kan man chiat atan te po hian ol sam te in atan zung the ta chuan block te carpstone kan ti te kalkong chhuat pha kan tiang si ho ten ta khamo khatiang sak do ang chi ten ta po kha tai ka tara han kat har china po khan heti ho chon he hianin kat zung thei ta chuan floor chhuat le bangkat nan man ve thei bok ta chhuat ani lo pon bang ani bang pon ni sera khatia han man ve thei ta tin hi rescue cutter te kan ti hier trin ta antenna leimin te lom ta sela khami hanin a blade zir khan blade thlan tur chang hom ve ta khami zir khan leimin na de la te po han ol sam ten zuk kan thea chu soilo thir ka pa thirang chi ten te antenna motor in enting ene motor ina del ti chu dik thailo
lei na motor de lang chi aten te po han I ol sam te hanin ti hanin motor thlir ang chi ho kha chu a blade thak hanin atan zung thei ta tin a blade thi han thak mai hin har salo khop mai hi tian lai han her thola han thak mai kha ni ta kamia po khanin a blade ten te poi thak zung thein ta kha a feature so lo ni mai ta sela tin atira soyom tak atopa ka han soile tutanga a design shim hi han en chiang don taila apa kan soyang khanin tian lai hi a blade aronita kan soi zo ta ang chi khanin hetian lai hi a thana kharon ni mai ta na blade thang ha tin hetian lai kan mong hianin a cover hianin pipe pakalta hemi pipe hi tui lo phu tu tur khan tan sumo chon hetian lai hi a tui lu na kharon ta chon hetian lai hianin kan muang hian a screw dana om ta hemi hianin enge screw pakhat te be hianin kan ha to turang song zo kha chu aron a tho vek thei tina zu chon hetian lai hi a ma po ha kan sei to hetian lai hi a tui adjust na khan ta tui on le off mo hetian heti zonga anhoi zonga ka han het thak hianin tuin off anga chung zonga hian tui petunga chon hetian lai hianin hi a throttle ania a start na hetian lai hi a chok na le start na ron ni hetian lai hi a start na le stop na haron ni ha ta hi chok na ron ni mai ta chon lamang ai mi lo ta pon hetian lai hian all something manual ron om ta kan mong hian a chung len temperature hiam om lai hi cold start dan tur ron ta chon a hnuai hianin a engine sat nu kan ti enting ania kan man lai le kan off le ta khami nu kan start le dan tur khami start le dan tur hai manual hian chiang den ron om le ha mai ta kalamang ngai mi lo ti tam po hanin man mai kha a har lo ta ni chumo a khol shim hi imported ron ni ta India le an lo pon India le China sem lo ta hemi shim bi khi chu Husqvarna origin country Sweden siam ngata ni chumo bermea aron thakel kop me hetian lai hianin tensioning adjustment ron om ta hemi hi kan man lain engitin a vir lo en lo pon attention a belt tension lo sang lu to kan lo anga ten te po khan hetian lai hianin 0 le 1 a hian switch zung thei ta khami khan ti loosen lo pon ati tight pot tight thei ta ni chuan kan sei ta kang khan engine hi decompress volt aron hang kan ti khamo he kan me hi decompress volt hi 372 xp aten te po han change so 372 xp change so aten te pon ron ma enge hi atang kai na anron ti le thin ta je chu hemi ka han me hi chonin han potila in thiam me ngi ka ti thina hemi ka han me tlum hian a decompress sa engine kan han pota saklu tuk tur tele thui tak po hai lo khanin engine in compress so wa khanin o samte khanin toite smooth do enti zang khai do wa toiten po khanin a khol hi nung zung to me ta ni khabi dau zong kha he khol review na hi chu ni se aman chuin ron zo le don thawa update tel lo hianin MRP shim su noi khat singa tling lo do hleka update hi tunami hi sing mi atling lo do lekin ka chu ti ve chu nin thung ta ma se ha chu construction department entinan aleitu tur zirhen MRP chu kha lo ni phot sela aleitu tur zirte ngen project dante hetiang shetel me tur chu mina zong leitur le mamoni lo ani tlat lo wa hianin construction department te an lo pon construction department kan ti construction farm te an open department te an open mi malang po lo le du nom chuan quotation kan pereng thei ta noi khat si ngai ma chu kan pe don lawa I discount kha tam don kan discount chu kan pe nem thin tin ria kha atiang kha ni ta I hrechiang dui nom chuan door number an lo pon comment section atin to po han in ron da thei ta tin khami zong kha hemi bi kan review na chu ni tamei sela tun rum chu hey video top lam panga thil ron sei ne tur kan nei ve nuala ama sa in kum thar chi bai kan bu vek chawa ni kuma milo dor tu te le
min ron dor kher lo po social media te min lo support a litin kan dora thil mamo bung ruang chi mi lo ko mu te te zong a lawmthu kan soi duwa tin he channel hi kan rin ai takenin min lo hlut saka hi kan lom em a office kan len na te le phone call a ten te pon ni hei nge mun dang atang chem ya lo hei in video kan muwa chu ta tang chuan in kan ron duwa ti te noma tin office le na te le office lo wa ten te po I chu mi te chu in ni lo I kan in channel kan lo entry na ti in ron om vele so hei kan be sei pia lam pangan ta ni na taka chuan channel kan siam chan chu ti hianin video kan da khom nga ama moin om chuan in I entianan bungron ron leiduin om chuan chumi chu kan thon dar chawng ti chu tiang ril ru puwa channel siam hi kan nyama se min kan rin phak bakin le kan be sei mi lovin min lo hlut saka hemi wang hianin min lo hlut sak tu te zong chunga lawmthu kan soi duwa tin he tianga kan ti ta sa ni chuan tin tun kum phei chu anasa le zola ron ti na sat anasa le zola ron tran kan tum boka nakin zela kan channel kal local le zel na turte kan dor local le zel turte le social media lampanga promotion zong ten te po Khawngaiha min lo support ta nge I min lo the dar saka le tin in chung te kan mo thian te mo mel hriat thlengin momon lo om chuan min lo ko mu sak zel thina wang te pon lawmthu kan soya min lo ko mu sak zel tur point kan ngen khal mol chewa khati zong kha tun trumata na kan video chu ni sela thlir tu te ale peka kan mule theu do nia kan lo me